Bakwethu, njengamaviki wonke siyadibana njalo namhlanje kuhlelo lwethu Buza iBhayibhili likuphendule okhulumayo umfundisi uEsindlovu. Sikhuluma sikhangela incwadi kaDaniel sesahlukweni sesihlanu silokho sichukana layo labafundisi lapha. Kodwa ke sikhuluma sinjalo letha unxuso lokupha isipho samahala ungelambadalo igwalo kuthiwa iGreat Controversy. Lolu gwalo luyachasisa ukuthi imbali yomhlaba izaphetha ngani. Kunengi kakhulu ngokufunda lolu gwalo. Kanti uthengisi kawubhadali lutho ngaphandle kokuthumela umbiko wakho kunombolo zocingo 0718444196 uthumela ngeWhatsApp ukuthi ngicela lolu gwalo bese sikulungisela ukuthi ungaluthola kanjani. Hamba labafundisi bamabili amajaha kompofu kuthiwa impofu special ngabona kutsho njalo. Cela basamukele singakangeni kuhlelo lwalamhlanje bafundisi. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo kuhlelo lwethu Buza iBhayibhili likuphendule okhulumayo umfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli. Siyathokoza njalo ukuhlangana kule iviki lapho sixoxa khona ndawonye ngelizwi likaThixo. uNkulunkulu asibusise nxa sifunda ndawonye kule iviki. Umfundisi uOB Mpofu, siyabonga. Siyabonga abalaleli, siyabonga abafundisi. Kasingenene esifundweni sesalamhlanje sikhangela incwadi ekaDaniel isahluko sesihlanu chapter 5. Sihlangana lani lapha OB? Uhluyinqamlele. Siyabonga. Ngizafisa ukuthi ke ngifunde amavesi lapha akuqala isahluko ngo5. Ivesi mu1 sisiya ku5 ukuze sizwe ukuthi kuhamba njani. Ithi yona lapha inkosi uBelishazari wenzela izikhulu zakhe ezizinkulungwane idili elikhulu. Wanatha lazo iwayini. Wathi uBelishazari enatha iwayini lakhe walaya ukuthi kulethwe izitsha zegolide lezesiliva ezazithethwe nguyise uNebukadnezari etempelini eJerusalema. Efuna ukuthi inkosi lezikhulu zayo labafazi bayo lezancinza zayo banathele kuzo. Yikho baziletha izitsha zegolide ezazithethwe etempelini likaNkulunkulu eJerusalema. Kwasekusithi inkosi lezikhulu zayo kanye labafazi bayo lezancinza banathela kuzo. Bathi belinatha iwayini babelokhe bedumisa onkulunkulu begolide labesiliva labethusi labensimbi labezigodo labamatshe. Masinyane nje kwavela iminwe yesandla somuntu yaloba emdulini eduzane loluthi lwesibane esigodlweni. Inkosi yasibukela isandla siloba. So lapha sihlangana le ndaba yokudilika kumbe yokuphela kombuso weBhabhiloni. So kwase kubusa ke uBelishazari owayengumzukulu kumbe umntaka Nebukadnezar ngathi umzukulu. So nguye wayesebusa ngalesi sikhathi. Sibona lapha esenza izinto eziphambana lentando kaNkulunkulu. iBhayibhili yasitshela ukuthi owakuqala wenza idili lokudakwa ababenatha khona bedakwa bephikisana loNkulunkulu. iBhayibhili yasitshela njalo ukuthi ekunatheni kwabo kuthiwa badlulisa amalawulo ngoba kuthiwa bathatha izitsha ezingcwele ezazithethwe nguNebukadnezar ethumba eJerusalema ngale. Kuyamangalisa lokhu ngoba uNebukadnezar kasitshelwa ukuthi wakwanathela kulezi zitsha. Kodwa uBelishazari uthi izitsha lezo kazibuye ukuze yena lezikhulu zakhe labafazi bakhe lezancinza ngoba ama-concubines akhe banathele kuzo. Wayengene kuyini kahle? Kukhanya utshwala basebumphambhanisile. Kukhanya wayesedakiwe ngalesi sikhathi esesehluleka ukuthi ehlukanise okuhle lokubi. So wenza into ezilayo. Uthe esethethe futhi lezana izitsha kabaphelelanga khonapho. Kuthiwa edilini leli kwakukhonzwa izithombe zesiliva legolide lamatshe. So wadlulisa amalawulo. So lapha sifundani kusakadluli imfundiso asihle sinceda abalaleli. Indaba yotshwala iyahlupha kakhulu. Kulabanye abantu abathi bona utshwala yikudla. Mina ngibonani ngeze science utshwala vele kasokudla. Kunjalo. Kakaze kube yikudla ukuthi nxa usithwena ukubhala ukudla. Akukho primary babhala isutshwala bathi yikudla. Hatshi. Ngoba vele khona ukudla yinto eyakha umzimba. Kasonto ephambanisa ukucabanga komuntu.
ungabona ulutho solungena emzimbeni womuntu soluphambanisa mhlawumbe solufaka inkungu ekucabangeni komuntu lolo lutho soluyisidakamizwa so lapha babe nathi utshwala isidakamizwa hathi ukudla so lapha siyafunda ngengozi yokunatha ingozi yotshwala bese kufunda ingozi yezidakamizwa siyafunda lapha ungakadluli mfundisi le ngikhuluma ngoba sengizwa abantu abaningi ukuthi bathi uJesu wenzela abantu utshwala kunjalo bathe eCanada seGalile uJesu wenzela abantu utshwala siyabonga so lapha kuthiwa uBelishazara banatha utshwala kusiya ukuthi ubambe ivirgin ngale uJesu wayenzela abantu iwayini okuthiwa igrape juice okuthiwa ipure grape juice eyayisenziwa ngokukhama ama-grapes iyabe ingabilanga iyabe ingela kuthiwa imvubela kumbe i-alcohol so iyabe ingadaki so kumele senze umahluko phakathi amanye amabhayibheli ayathi iwayini esitsho utshwala kodwa eBhayibhelini nxa kukhulunywa ngewayini kukhulunywa nge-grape juice. Ngikugcizelela ngabo umfundisi lokhu ukuthi abalaleli bakuzwa ukuthi ingqondo utshwala buyaphambanisa ingqondo. Omunye thina ngiyanatha ngikhuluma lomuntu, ngiyanatha ngili lomuntu. Kunjalo. Kodwa iqiniso ukuthi utshwala buyaphambanisa ingqondo, bulimaza umzimba kunjalo. Kunjalo. Kasedlule umfundisi wami. Siyabonga. So lapha sifunda ukuthi ukudakwa lokhu lokwenza lokhu ukuthatha kwabizitsha benathela iwayini lokukhonza izithombe kwaletha abafundi beBhayibheli abathi ibusuku bokugcina beBhabhiloni. Siyabonga mfundisi, ngabona sizaphenduka. Kunjalo. Kwenzakalani mfundisi CK? Ngiyabonga isahluko sesihlanu ivesi ngelesihlanu lelesithupha. Ithi yona ke kwahle kwavela iminwe yesandla somuntu. Yabhala emdulini obhadiweyo wesigodlo senkosi maqondana loluthi lwesibane. Inkosi yasibona isandla sibhala. Yasiphenduka ibala layo. Lemicabango yayo yayethusa. Kwaxega izitho zayo. Kwachayana amadolo ayo. Ngoba esedlulisa amalawulo. uNkulunkulu kathulanga. Isandla lesi akukhulume ngesandla lesi. Yeah. Mina nxa ngikhangela isandla lesi mfundisi, uNkulunkulu wathumela ingilosi. Ingilosi kababonanga okunye okwangapha babona kuphela isandla sibhala emdulini. Ngifuna ukuthi bafundise ke sincedisane ngendaba le khona apha sonke nje ukuthi mina ngeke ngabona isikhathi abantu babehlonipha indawo zokukhonza. Kunjalo mfundisi. Uthi umuntu nxa edlula ecaweni lapha nokulendlu yokukhonzela ethulingwane. Kunjalo. Namhlanje abantu bayadelela. Baze baqhekeze lemathempelini. Yey bona abantu singathini ukuthi akufanani yini lo muntu othatha izitsha ezingcwele ayenathela kuzo ukuthi nxa umuntu eza kuyaqhekeze enkonzweni uNkulunkulu omnika impilo omvikelayo echapha imigwaqo esenzana kunjalo. Nxa sikhuluma ngesandla lesi kungenzakala into inkosi leyisichaphile umzila Kunjalo. Yayisidlulile umngcele. Isidlulisa amalawulo. uNkulunkulu wayesembekezelele okwesikhathi eside. Nxa kuthiwa khona waxega amadolo kulama amabhayibheli athi ukuthi sibili wahle wazichiya. Le lapha ithi yona ubuso bayo bahloba yethuka amadolo ayo aze achayana. Imilenze yathamba yathi kohlo phansi. So lokhu kwahle kwayekela imthambo yonke. Kwahle kwayekela yonke into. Wahle ugear number 2. Njalo mfundisi. Ugear number 1 wesedlule kunjalo. Abantu kumele singafundani kakhulu ngezinto zokwesaba uNkulunkulu lezinto zakhe ezingcwele. Abantu abatsha bethu, abantwabethu, abanye abantu abalaleli kuyini esingabancedisa ngakho ukuthi uNkulunkulu kaso mnakwethu. Njalo. So lapha sibona ukuthi ensukwini zokucina abantu bathi bona hayi sesiphila ngcono khathesi ngoba hayi uNkulunkulu kasachayi khonapho. So kwesinye isikhathi abanye abantu bayadlala ngento ezingcwele beyise uNkulunkulu abanye bamhleka usulu. Khathesi ungakubalisa even ezimfeni lapha nxa kuthunyelwa abantu abasahloniphi. Even kuthiwa kule nkonzo nje. Abantu abaselandaba, abantu abaselahlupho. Kodwa lapha sibona ukuthi uNkulunkulu uyabekezela.
Yeah. Inkomitsho iyabe lokhu igcwala mbijana Yakhala uswazi. kodwa ngelinye ilanga umngcele ungachachwa Siyabhala isandla. amadola achaya Amadola achaya. isandla sibonakala emdulini Uyahlungene ukuya number 2. kunjalo so sigcizelela ukuthi hlonipha into ezingcwele Yeah. ungabodinga ukuthi kuze kubhala isandla emdulwini Lokuthi ungene ukuya number 2 ufundisi. kunjalo Ukuya number 1 yedwa ungcono. kakhulu Kodwa ukuthi ungene ukuya number 2 egcekeni. kuyabe sokukhatshana Esukhatshana. Yeah. Othu uyiqede yona le ukuthi incazelo lapha yaphiwa ephutsheni. siyabona Yeah. so esikubona lapha ukuthi uBelshaza lapha nxa esebonele isandla uzubone lokho esikhangela ngengozi yotshwala uBelshaza waye eyazi imbali yeBhabhiloni wayekwazi ukuthi kusahluko 1 ngale kwenzakala izihlakaniphi zeBhabhiloni zatholakala ziphansi kulabo Daniel wayekwazi ukuthi kusahluko 2 uNebukadnezar wabiza izanuse zakhe kuqala zehluleka iphupho wayekwazi futhi ukuthi ku chapter 4 uNebukadnezar wabiza futhi izanuse zakhe zehluleka simbona lapha kuverse 5 kuverse 7 ithi yona verse 7 lapha nxa siyifunda ithi yona inkosi yamemeza yathi kakubizwe izangoma lezibali zenkanyezi kanye lezanuse yasisithi kuwo la madoda ayizihlakaniphi zaseBhabhiloni loba ngubani ongabala umbhalo lo angitshele ukuthi utshoni uzagqokiswa eziyibubende agqiziswe iketane legolide entanyeni yakhe njalo uzaphiwa isikhundla sesithathu sokuba ngumbusi zasezingena zonke izihlakaniphi kodwa zehluleka ukubala umbhalo lokutshela inkosi ukuthi utshoni kwakumele ukuthi ngabe wafunda kumaphutha kaNebukadnezar kwakungamelanga ukuthi yena khathesi abize izanuse leziveli ngoba zase ziphiwe ithuba kanengi lokho ezisehluleka kodwa akafundanga so lapha sifundani sifunda ukuthi kuhle ukuthi sifunde kumaphutha alabo abahambe phambi kwethu bese silungisisa thina ungathi wena omunye umuntu ewele egodini la uphinde ewele egodini njengempukane ezwele echagweni kunjalo so yikho esikubonayo lapha balekela amaphutha enziwe ngabanye abantu ukuthi omunye umuntu ekutshela ukuthi ngathi ngihamba lapha ngawele egodini la uthi uvula wela khona antu uyabona ukuthi sokulohlupho khona kulohlupho khona mfundisi sikhe asikhangele indaba umfundisi OB akhuluma ngayo ukuthi kukhanya lapha izanuse zehlule ukuchasisa kunjalo mfundisi wami kuyini okwenzakalayo ngiyabonga sizafunda khona phana isahluko sesihlanu ivesi ngelika 10 sisiya kwelika 12 ithi yona ke inkosikazi isizwa amazwi enkosi nawe izikhulu zayo yangena endlini yedili yathi bayethe enkosi imicabango yakho kayingakwethusi lebala lakho lingaphenduki kukhona embusweni wakho umuntu olomoya wabonkulunkulu abangcwele ensukwini zikayihlo kwafunyaniswa kuye ukukhanya lokuqedisisa ukuhlakanipha okufanana lokwabonkulunkulu loyihlo inkosi uNebukadnezar wambeka waba yinduna yezanuse lezangoma lamakhaladiya labafunda okutshiwo zinkanyezi ngoba kwafunyaniswa kulowo muntu othiwa nguDanyeli inkosi yasimbiza ngokuthi nguBelteshazari umoya omuhle lokwazi lokuqedisisa ukucaza amaphupho lokucasisa imzekeliso lokulungisa izindaba ezilukhuni ake abize uDanyeli aze kutsho incazelo yalo sinanzelela ke lapha mfundisi wami ukuthi inkosikazi le okukhulunywa ngayo kwakungayisiyo inkosikazi ngunina lo esezwile ukukhala lomkhosi wezikhulu uyabuya abese nanzelela ke okwenzakeleyo ke abese batshela ke ukuthi ongabacasisela ukuthi umbhalo lo utshoni nguDanyeli la kanye uyabizwa uDanyeli abese buya ke ezocasisa ke ezobala umbhalo aphinda abanike futhi lencazelo umbhalo. Siyabonga mfundisi. Ophi kukathi kuyini okwenza inkosi yaba kulesi simo esikhuluma ngaso ukuthi yahle yavele imsipha yonke yahle yathamba
Siyabonga. Kukhanya lapha kwakwenzakale isehlakalo esingavamanga. Njalo lokulotshwa lokhu yayingazi ukuthi ichone. Ngilokho ukuthi lapha engxenye lokudakwa kwaphela la. Kwaphela. Lapha kukhanya inkosi yabona kuhle sibe ukuthi lapha akusathambanga. So lapha sinanzelela ukuthi inkosi yabona isehlakalo engasijwayelanga ngoba ukuthi kubonakala isandla siphonga ubhala umuntu wakhona yabona ungaboni ukuthi umbani obhalayo aphinda abhala ulimi futhi ongalwaziyo lokuthi kubhala emdulini khonapho angazi le choko yakho into engenjani yayinjani kodwa kukhanya into yayisesabisa okunye futhi inkosi yayivele isazi ukuthi vele isendleleni engalunganga lapho ungakungene khona ngoba umuntu nxa ivele senza into engalunganga isazela sakhe siyamtshela ukuthi into eyenzayo le hathi iza kuphoxa so yikho esikubonayo lapha okwenza ukuthi inkosi yethuke imangale engxenye ngingakabuyi kuye ngoba obhinge ngibuyele ku CK ukuthi khona indlovukazi le yayi ngumuntu njengomcebisi singafundani isike sakhuluma uveke epheleyo ngoDaniel indlela ekhuluma ngayo ngoDaniel kunjalo singafundani ngamafitshane mfundisi lapha sifunda ukuthi empilweni bakhona abantu okungamelanga sibayeyise ngoba kwaso kubizwe bonke abantu sebehlulekile sebephelelwe kodwa ke wabuya ke wazabacebisa esebacebisile ke bahle bathole uDaniel kakaphuzi akuhlebuke khonapho azenika incazelo lokuthi engikudinga kakhulu ukuthi kuthiwe kulo elisikhathi excellent spirit ya sike sakuthinta uvephele ukuthi khona abantu abagudlana lamakhosi kumele izimpilo zabo zibe isibonelelo kunjalo kuthiwa yini corruption ngesindebele bathi bugwelegwele abanye kodwa hayi ngathi kuyaswelakala ibala ukuthi nxa abanye kuhulumende bengahluleka kodwa ke umuntu ongumKristu owazi uNkulunkulu aphume egcekeni kunjalo sengigijima chapter 6 sizafika kodwa kuliqiniso mfundisi kodwa awujabona ukuthi indlovukazi leyi uDaniel wayevele emthintile yikho nxa sokulohlupho lapha ubuya elempendulo ukuthi umuntu ongalungisa into leyo ngubani uDaniel so uDaniel kathintanga impilo kaNebukadneza kuphela wathinta impilo yabantu bonke ababesesikodlweni siyabonga mfundisi usithi bengisithi mina ukhanya uDaniel lapha wayelembali enhle ngoba ungeke ngoba antu abantu uDaniel for okuyedlula iminyaka engu40 esebenza lo Nebukadneza sibona ngabe kuthiwa uDaniel wayevele engahlambulukanga wayengeke kuthiwe kulomuntu engimaziyo kodwa uDaniel ukhanya indlela yakhe yayisobala icacile kwakusaziwa uDaniel vele uyaphumelela kulabanye yikho ebizwa lapha so kuhle ke ukuthi nxa sisebenza ezigodlweni uNkulunkulu esiphe izikhundla zokuthungamela kasibeni lembali enhle ecacayo eyokuthi nxa sokulobunzima obuthile kungathi into le ehluphayo ongalincedisa nguzibani antu uyayibona indaba lokho kuhle kakhulu asiqedeni bafundisi isikhathi sesihambile nxa sikhangela iphupho wachasa wathini uDaniel kuyina yakuthenjisiwe singaqedisa verse 13 kusa ku 16 siyabonga singayithi yona lapha ngakho uDaniel walethwa phambi kwenkosi inkosi yathi kuye wena unguye uDaniel na omunye wabathunjwa abalethwa ngubaba inkosi bevela eBhabhiloni koJuda sengizwile ukuthi omoya wabonkulunkulu uphathi wakho lokuthi ulokuqonda lokukhalipha lenhlakanipho eyinqaba izihlakaniphi lezangoma zalethwa kimi ukuthi zingibalele umbhalo lo zingitshele ukuthi uchoni kodwa zehlulekile ukuchaza manje sengizwile ukuthi wena ulamandla okutsho incazelo lo lokuchasisa izinkinga ezinzima aluba ungawubala umbhalo lo uphinde ungitshele ukuthi uchoni uzagqokiswa eziyibubende ugqiziswe leketani legolide entanyeni yakho uphinde ubekwe esikhundleni sokuba ngowesithathu ebukhulwini bombuso awuphi nje wasuphelile ungasekho ohluqedise mfundisi so lapha sibona ukuthi ke uDaniel usebiziwe kodwa into lokho ingihlupha lapha ukuthi angazi ukuthi uBelshaza vele uDaniel wayengamazi angazi kodwa kukhanya ukuthi vele wayelohlupho ngoba khanya wayezifunela into zakhe kodwa uthi
ngiyezwa lapho ukuthi wena kuthiwa nguDaniel ibizo lakho ukhanya kamazi uDaniel njalo indlela ambiza ngayo ukuthi wathunjwa lokho esithi wathunjwa kodwa wayesehlale okwedlula iminyaka engu40 eBhabhiloni njalo umbuso kaYise uNebukadneza ukuthi ubulokhu uphila kwakungenxa kaDaniel ngokubukhona bakhe khona phana kodwa siyabonga uDaniel lapha uyabizwa kusitsho ukuthi lapho kuyehluleka khona abantu lithuba likaNkulunkulu lokuthi uNkulunkulu asiveze so uDaniel uyabizwa abe sethenjiswa mhlawumbe ngakuchasisa okugcina kuthiwa ungangichasisela ngizakwenza ube ngowesithathu eBhabhiloni ngalesi sikhathi ke sifunda ukuthi owayevele ebusa la kwakungasoBelishaza kanye kodwa kwakubusa uyise okuthiwa nguNabonidasi so ngalesi sikhathi uNabonidasi kuthiwa wayehambe lebutho okuthiwa kuse-Arabia eTimna esiyahlasela khona ngale so ukuthi uBelishaza yena wayengowesibili uNabonidasi engowakuqala yikho esithi uDaniel wena uzawuba ngowesingaki ngowesithathu kodwa ke nxa ufunda usiya phambili uNabonidasi vele kaphendukanga khonale ngombuso weBhabhiloni wahle wadilika ngalobo buso. Siyabonga singathini ngamafitshane sitshiyela abalaleli inselela bani ngendaba kaBelishazari kulesi sigaba ngiyazi sizayiphinda kuvikeliza kodwa ke khathesi singatshiya sitheni. Siyabonga mfundisi esingakutsho ukudilika okwenza umbuso weBhabhilona yiko ukudilika okuzakwenzakala kuyo yonke imibuso emelana nombuso kaNkulunkulu ekugcineni. Abantu babe belibele bezitshela ukuthi lapha siyakholisa siyathokoza kodwa ke ilizwi likaNkulunkulu kaliweli phansi. Ngesikhathi abantu bezithokozisa bekhohlwa ukuthi kuloNkulunkulu obusayo oke wasipha imbali yamakhosi la adlule phambi kwethu nalawa abantu sebekhohlwe ngoNkulunkulu obusa phezulu konke yisi isikhathi imbuso yalapha emhlabeni spiritual Babylon iza kufika emaphethelweni bese kungena ke umbuso nalwana esake sakhuluma ngawo ubusahluko sesibili oweliche umbuso kaNkulunkulu ozabusa kuze kuphelele. Siyabonga esindebeleni kuthiwa ungabona ingungu sikhala kakhulu isizadabuka ungabona abantu sebedlala ngento ezingcwele kuthi ukuthi imbuso sizadilika so lapha sibona ukuthi ngesikhathi uBelishaza edlalela entweni ezingcwele akuthathanga isikhathi ukuthi umbuso uchabalale ungabona abantu emhlabeni lapha ngobuningi babo sebeseyisa izinto iBhayibheli ethi zingcwele kuthi ubusuku bomhlaba bokucina sobuseduzane. Ngicabanga ukuthi bafundisi lo khonokho ukuthi kulenyoko kuthiwa libululu angazi impilo yazi ibululu lile tshefu embi kakhulu lingakuluma kumele basike inyama balahle kunjalo kodwa kaliluma lumi kunjalo likala libanga umsindo wena nxa lokho uqhubekela phakathi ungazula inyatheli liyaba ngumsindo ngabona selikuluma kodwa kulento elizondayo ibululu ikuthelwa ngenhlabathi emehlweni nxa ufuna ukuliqala kunezinye izinto abantu abazenzayo eziyikuthela uNkulunkulu ngenhlabathi emehlweni kunjalo isandla siyabhala balaleli siyayigqiba lapha indaba yethu kwalamhlanje ekaBelishazari sizabuya sidibane kuvikelizayo siyiqedise ukubana uNkulunkulu uyasibekezelela kodwa singaqali ukumthela ngenhlabathi emehlweni njengabantwana bedlalisa ibululu ngoba ungalithela ngenhlabathi emehlweni qaphela isandla sizabhala emdulini. Kasidibane njalo kuvikelizayo ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo. Inkosi belathi siyabonga.